Non ke bangji phai kunia che kloni phai kre trogarni National Press Day mission met pen ke talon dunjia phanpura pini dongka mukamalong West Karbi Anglong District Press Club atum pen mai kangni pon pini labang so mayalong West Karbi Anglong District Press Club amai phu Daniel ing hi pen ka chaphem phu pon mayalong manping pen Sonjoy Tokbi CEO Hamren Abirta Hemari Rongphar President Amrijen Thong Press Club Biren Singh Inghi, Senior Journalist, lapen pinangan pherang ke klem bang photum chetong dunpen mayalong RDP dunrinti. Pini labang so mayalong Jasimet pet non ke bangji phai kunia chikloni phai kre trok arni National Press Day dongka mukamalong mesen pen kapachun ponja phansi chingbai pon. West Karbi Anglong District Press Club pen si non la kebang ji phai kuni ni phai Crit Rock National Press Day bangke ladak dongka mukamalong si adim aklong jong ponlon ladak si palon ponpo la penso tak si muning bangke puthot la so National Press Day abangke khironi along si katolon ponji aphan dak lamrai deng ponlon la penasu Alamrai getting along, Jasimet, West Karbi Anglong District, lage 9 constituency sir cap do, constituency sir cap along Press Club do an, lage ladak kebang et pen ladak katalon rap pet jia fansi nilihin pen tuning rilo. Ulukunchi pen Hemari Rongphar, Karbi Anglong Live.